harap mo budak, soy baka patayin, linunis al dito, oroson. Yesus no umamay, ilo todo matuwo, ikotan no soy pantatama. Tulog ng abana, all pasi sa latag, ikotan no soy pantatama. Ay sono sumakit ang matay, tulog Kisunong kaswabon, madati di sanan. Ang corona tabar dat kaswabon na ba no? Kisunong nipih ko amu. Atak pa tilambusom kano misis atakod asong sambayan. Kinarahingan sundo isong kerjaan surga kung sikaw dat kaswabon diti pasik yahay kano yahay dat magisiso rumamut kumadya maya nagidot sambayang kaswabon na ba no? Tumayan head og gumu at pangtalangan man tado boras-boras no mangigit dahay dat misamok gumirat kumadya. Pengka ako nagi palambus iti panambarasan iti mamaya do kalidasan nagi pamusarahan di simbayan isumbot. Insanan na pohit oraitan ambulan nga mentok di karohyan. Tinasambayang hay sungaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, insan pumbor sukod sanong paswabon sanong tadaw persiapan sabat dat timpo iti. Lebih pagulo siyaw to nakalanat-lanat nila timpo dati. Dalan dat monatas tamod dat papangundari lat pangilagad nga milahoy. Makukura ka YouTube. O sanong at tuni ka. Nga ilan na po ho, page Dusun Ministry hom. Na di gisom di pukul 4:45 di kasari milom. Man, pwede ko basan lah. Yung nga, harap po at sanong ato nila di YouTube. Okay, kanto dokod, okay no? Okay, tadaw dabay no? Hapo daw miso na titulan kawalo. May dati imbulaya yat ay ngaran da sangulun pakaguhit naraitan da antakan di pemerintahan zaman da ikaw musim da Israel. Sangulun na pinungaranan da Sisak. Sira na pod intangan karay titingaran kago itong Pinay. Sira na pod ay ongoritan lang ngaran di woyoon di nakatalib ila pamimpin nga ay matimuro ang lumis ang ngaran. Kaduhong kad ay yolo na hit gunaon da kinarahingan yolo na hit woyoon da antakan idihom ay mo nakilumis ang ngaran. Hingga di ang lumis ang ngaran at Sisak no ngayon. Kaman na po nga right na po kang ngaran no kagyadi daw malayo idi. Lumag na po manok nga o kitad igakod. Nga lumag na po tulunong isa di kaylo ka. Nga galamang kundit sumait saitet hodid
page dusun ministry nga alah sandet ai kododo na dalo. Oke, jadi iti na podi komoyon dot ngaran iti nga ndam osono ngibod ongososono ngo ngaran bo tu aya iti nakadawat iso ot ay kaubasanan iti tanganak ko bayno. Ndam kada borosod bayno bo mantad po di laid ako kayla dit iyo kayo nga antakan na po dit sinumikulo kuyo ho. Lobi po din nakarikot tot ay sekolah menengah. Iso no pati kaubasan iti tanganak dati ihati di laid nga iti manama-tama, manama-tama, manguntotori, manguntotogod sa pitambalut, momoguno ngaran da tapa. Eh, niagal ko Cigudoro ni Balantis. Ino pohit gunon di Tambalut tet mangumang-manggil nga dia nga ilo ngaran da tapa no. Eh, angge edi ka? Paling kukurohet ay iyo kayo pas sinumikuligo. Haren ako memang gat haro na it sandad na tu iti adit sira na pun no magitogod-togod nga hindi ngaran da tapa oro iton. Eh. Hmm. Jadi iti timpubay na nga iyo di o gigagagalan la sikul nga haroy karaitet ay bodo gyari nga manamatama mangultatari gahi sangulun det i ngaran da tapa ot man di sioro ito. Abagalan di ngaran da tapa i ngaran da tina. Ay abagalan da ngaran da tina oroy tanpa ngay matuhit manangaki ti kumonongodo. Aya ning kata-kata naman ti dilet. Page dati bay no. Intanom hinggo no ko ngayon nila. Napututet. Oke. Oke, puji Tuhan. Oke, YouTube. Mutut mo ti dilet page dusun ministry bay no nga ano pendo kaupo tumopik kaunod may hilod YouTube bot tino ke. Namati kantalo ito kita ko. Asalat mimpun datilam ano kumbangan ko piyo. Oke, jadi iti ngaran da tapa tina abagalan i ngaran da takih tadu nga oray tani mato. Oke. Oke, jadi iti na podi kamondo ngaran iti nga miagalin oretan ko ditinud. Yadit ay muro mo nakilumis. Nga sonong bodogyan sonong-sonong ni kasari ngaran mo. Moydot ay iyati nga simbayan itanak nga ay gia ati ngayam tu. Kadang-kadang got ino pa yung momonsay datid ay kuman iti nga iti ngaran mo. Iti ngaran nga koy kumi baga sumuano bahali piad katulunam nuno di harad ingaran ka. Apa ada pada nama ka nga ay bagya salad i ihumi-humuan yan di ngaran da tong sonong-sonong bagit. Pamungaran da pangundadait dati letanganak sera na pundod ay gumayo hyolo moynon da sikul. Ino panday isi sa kampung nga ino pohit pamarait pamarait dia nga i ngaran no dila kampung
Gansing. Sekira igansing nga ngaran 'no, kareko tanda sikulan nga kandadit isisaot kampungem ansing ka nga otogod kundo. Kada rito rin di ti sikulan. Kada rito ngaran iti sikulan. Ilo no kampung iri ka. Miagalit aroy ko puri manandat ati ngayaman mo. Nga, oh bas pohom ay ibahalid di mo. Eh, jadi isa no padi ngarandat iti adit kita dati kaubasanan to kaya ti diti nga iti sisak. Sisak nunug yaha cicak to hinudoko. Iti napodong kawagom sisak ni ilat sisak ti kagantoy. Hari orang ukod gantulak. Ay, oh gumo no gantoy ti walayoy. Impero no di napasan do gantoy hilo bilik. Mo nikidilatisan iti kotungan nila dilimput nga tahi na po gantoy. Haro na ginaw si pamatay nga. Oyo, itu dia masih kaginaw. Ato sorogi. Oy, ogum gantoy diti. Hari karait mo mamagampi di toke tu mga kando gantoy ka nga idit. Ay, kakasupo gantoy ri soro kud agayo Wah, sisak minanangod da Jerusalem. Mila dati tidak kita iswanget dua tawarik kapodam duo ayat kaiso gisamdat podam monom nogi iswangget isa raja-raja podam mapat ayat kedua no podam miso gisamdat talun podam miso. Rehabiam miampay paimpuli Israel minanongkiad da hukum bakinarahingan antakandat inapay kerajaan di siya di nga nasilid o girot om nagi ikabuntugan di siya nga nakaturidong. Mada ako na dadid iyolo. Awal-awal pol asapung pohom naraitan na datid mada ako na dadid iyolo. Ayat kaiso. Sayra na pod ogirot kuma kinorohingan. Nakuro dito monongkiad da hukum kinorohingan. Mada ako na dadid iyolo. Nga antakan na pod taon kalimo zaman Raja Rehabiam intalang no di sisak maju la sisak Raja Mesir ni panangod da Jerusalem tu yala na po nakasimban kasatiaan dilo kumakinarahingan. Oh, reta nila sisakom pagumu nohot kanang-kanangan di tanganak karay ta sisak. Iso no pohot ay kaymayaan di tanganak po nga may pakisisak. Hingga nanda pagihuman. Hiri jamban tu jamban paganda dilay dom. O kani ko pendo kata iwalay. Akon ko iswang walay jamban dilay. Mamanaw pod hilo. Hiri na ganda ino po jamban ng harganda kinubo-kubo daw. Oh, hiri nanda agumusisak. May pamaling. Nunda pagano. Momonsay pana. Pano kagata na pa nga igata golong. Tok kumilapos pumutigyan tiyan da sisak. Kudi ko honda mo nudit aw ni may pakisisakot. May pakigantoy. Tampuro Tampuro Rocky. Oh, Jebit Jet.
tempuro roki, bologok. Oh, hari ildagon di para bologok, ogum sisak, gontui, gontulak, bologok, tempuro roki. Undia, piro na diri? 5. Harapos wae. Ke, akan napakairi nga nakumbal lagi nasilid isa at panumpalid dat may panakaw talo itit may pakisisak. Pakizik, oh, damumagun, pakizik. Talasak, harap kada ko po kada kada pon don momonseng-monseng ngaran ki na muli bo. Kumbalo insan da harohot gigimpuan ngaini hati tambalut pakisisak nga ko kita di tentalu manuk tok guluh na nasarod na kita tentalu manuk nga manton ako. Kaila kaudi hamnunuhat panumpalid dat ay andat tulun aga-aga da may pagano di tantalo. Sisak. To ko di sisak kam iso. Hudi kagok. Tako di may pamuhod di tantalo. Logo do ni ko di sisak. May pangokog di tantalo diri gigimpuan gi. Wah, iri na ngay at ay nawayaan di tanganak dalan may pagano tantalo. Idi sisakot ay pasalawon. Oke, jadi mantad ko monongkiad da hukum bakinarahingan antakan di Raja Rehabiam omnogi tulun-tulun da Israel inapadi himinintalang nga Raja Mesir pinungaranan dat Sisak minanang da Jerusalem tu iyalan po nga sinumimban da itaguangan na kinarahingan. Miampay dat aya tagak makago YouTube ay no di ka piya pagumbalan iti bay no hoy. Okay. Miampay dot ayat katalu. Miampay 1,200 sakaritam 600,000 kikuda. Inapay kagumuan nga tumanud mantada Mesir, tulun da Libya, tulun da Suki, tulun Ethiopia. Namati oin tabaginumu diolo. Ayat keempat. Ilan na pa nga minagahaw di kota-kota dat pantalaban. Hilad Yehuda nakain samok hilad Yerusalem. Kamayan na pa nga gumu ti pamatit sojour it raya tumini panangod iti tulun dat kerajaan antakan di Rehabiam at memerintah. Gisamba ano oin tabaginumu ka. Nabi samayah na padi nga rinumikat kumadi Rehabiam. Nagi wayoon da Yahuda. Itinumimong dahil Yerusalem. Karahit dat ay pananangod di Raja Sisak. Miyampay moboros yelo. Minaboras si Nabi samayah kumadi yelo. Paingkamot idihot boros sa kinarahingan. Minanongkiad ko doho. Manta didi iyoho mati nga monongkiad digi doko kadaw. Iya kayo na pondo nga pailihon ko. Manta didi iyoho nga
Manungkiado kou montok kaisuang da kuasa disisak. Ino pa di wawayan da Israel raja nga mininsiriba yolo minaboros kinorohingan na pointopot. Sairan po na kita kinorohingan da ilo na padi nga mininsiriba rikat na di boras kinorohingan kumadi samaya dat miagaliti. Yolo na po nga mininsiriba o ginaw diolo manta didi. Aku indo mamugas, aku indo mamunsoh diolo. Man ko ilo intirungay mantadet kaunto togodku. Kundo man parikoto kumad Yerusalem ipilitan disisak. Nga yolo na po asilih dat hamba-hamba disisak. May yolo na po nga kailo da papiswed ipilitan dat ay tumanud doho nagi tumanud kumad kerajaan na pamagunan. Tokoy aswayan dat nakura tu rano patit kainggoritan, kasusan, kaboling kahangan dat itimpu ya dati. Tu okitoh na padati itit nangawayaan nila tong raja-raja tulun-tulun da kinorohingan dilaid. Nga mantad ko ilo nohot ongotil tomo dilat iswanggat kaposian da tumanud da kinorohingan sumimpang di. Saira dat pologosan da kinorohingan yolo hirinan dat kasaraw na kinorohingan. Gisambot kuy katuya ko adadan kan da kinorohingan. Atumbayan to kad gisambot timpo bayno nga naraytaan ni kinorohingan dot ay iti napapagumbalan da tangwayaan dati kaubasanan. Tako na pondo itam uhupan to koy. Jadi iti napodit kantakan da awayaan dati nga maha da popohondom kuma dati popoinsomok kasari dati kuma kinorohingan. Komo na padi pinay pangonsikahan di dati ti kasusan ko amo. Tumantad no la kainggoritanum iti no pa nga kasaraw kahondom to kinorohingan. Mantad no tit kantakan dat awayaan dati diti pamagunanom kahondom to kadim langadon to kadadit surga da pinabatas kuma dati langadon to kadadit di pamagunan da wagu dit aiso no dihot ay kainggoritan da awayaan. Ay napasan dadit tiyeti ka. Nga aramay gati pamagunan dat man kopyo aramay di gat osonong pakindalanon at tibus aiso o kasayton nga aramay magyabo. Nga iso na ti sumakit. Iti sumakit harti tamporurol ilo no kopyo hot nombor 1 dat iadan dat iti. Aiso no padala sumakit idit aramay da kasari bo. Oke. Jadi mantad ko kapurimanan dialog ke kainsiribaw na ginaw gumuli ko makinarahinganom kuinda ya kauman punso nga papurimanan nindad paingkukuran akud isiribad pemerintahan dat tulun piagalon dat pemerintahan da kinarahingan. Nakapiyumbalumbal na ilad paingkukuran aku panghakan da kinarahingan. Humpung balo di bainom akukuran isiriba kau na pemerintahan di Raja Sisak. Ya, eldolasan aramay matid. Na harus sumakit intay di minay to kadilamuan siyat nga sakit no matidi ilda dawkin nga nakurangan to kana di
Ait isa o panghibur, kurang-kurang na di karamayan da sinumakit isyo, dalan na bangat na durian iso na ti haratang parurul mo, ay hinggaw na palumahing nga iti nagya sumakit mo. Ti lombus na di sisak raja Masiridid minipanangod da Jerusalem, nisyo onwo i barang-barang dahiri walay kinurahingan, nagi walay raja, insanan na pulo nga numan di siya onwo. Ninagi siya hawa iti panakakalid da amas, iwinon say di Salomo. Ino po di pinaningolon ni di ayat kahupod, nga minamonsay di rehabyam kalid tambaga, pinatumbayaan di siya kumadiwayon ngay, dat mantamong got totobon dat istana raja. Manikid da ina pa'y raja di nga sumuang gahiri walay kinurahingan, ina pandahit wayoan di mangigita sumuangit kalid-kalid di, iyala na ikadaw papatanduli dahirid kayanan dit pinatabilang. Mantad da ina pa'y raja ini di nga mininsiri ba, um, rinumasak di hot katagadan da kinurahingan kumadaw, gisombot amo di numan punso, kago nga gumu pohit kantakan dat sonong dahirin Yehuda. Kamuyan pa itong Pinay nga tokoy. Kaya mo ti gereja delight. Kaya. Tu ila nagyat iso iso kamantadi papakitod paingkukuro nang kutit wayoon dat opuso kumad pelayanan da kinurahingan. Amas, amas mentok ko pa di Salomo tok paminamon said kolid da mantad da amas. Peralatan per ikakamot da isuang da sambayangan. Iri ni bobos tamahal. Yelo no hot kautamaan di timpo na katalib. Sakirad mamukim nga inapay kemah suci teka ay kemah dong kinarahinganom iri ni pay maha-maha o kalungis. Piagalon no padi gereja baynohom ang lumis so walay toko oy. Ulo nakuragyari to right ta pa ka mangilumis sa walay nga sonong ko pati ginawon no papasaliwan na tusin. Nga sayra no mati mangilumis sa gereja iho kadaw nga aswayano ko idaw sandirin. Yadit kadaw itilongon dat manahak bo. Right ka mangilumis sa gereja. Memang haro ibo ko piyo nga misway na diwalay dati sandiri. Tok aya haro di bolin paingka nga tok ataraw-tarawi gereja manto ko dadi won sa yelo jamban ka nga osan taunan nga podi asukupot pomonsoy ka. Yod di himatudi kamuyan dat papagulok kinarahingan kada dit papausa ay kamuyan na po haro hidap mila takaid man wansed isa pangiwaguhan dat mangilumis sa wala kinarahinganom. Mantoko po si kapo ilo nit panuan toko dat kabontugon kautamaan kano dagi iri nit kadagi hot agayo bohiton nga halip ya megal ditong Pinay puji Tuhan mantad dat sumbangan-sumbangan dati montok kot nuno na pa'y pembangunan dit kaindalan iswanggat pelayanan kinurahingan. Gereja may na dati onwed isaot kabontugan maya da kautamaan
senteb na pod dititahak dati nga tumbayan tokod barakatan da kinorohingan. Amping kana gi sambayangan dahay do hitid kayo nandonango nga patilambo si kasari iki kapamansayan dihi ri patambingan ka nga patilambo si kasari. Puji Tuhan tu oh ya, mungkin bulan depan nga haron ti kanta kagut pajuan da hiti eldadawkin rumikat ko na ka. Oke. Jadi ilo no padi kakamot te isuang piah dat borosan no pada ti gereja antakan nilo nga ninga di tulun de Mesir anua. Tu akan gia ka tumay akan ka isi sa katumbayaan. Suhay no dilo kinorohingan. Hali piad harohot ay kopolidon niti tulun Israel nga tumano do pada di 2 Tawari kapadom 2 ayat kapadom 2. Haro pa kasari o hal-hal itong sonong dahilad Yehuda. Iswang da gereja dati harohi koratuon. Harohi iodit susah to kan nagyadit titiot ti o gumu tumod di bohiton dati ka. Tulo ni bagyabo. O gumui kalomokon o gumui ay katumpolidon, kapolidon, kasaduon iswang da gereja. Nga haro pakasarit hal-hal tong sonong. Haro kasari. Ipiahi tulun do angarati di nga topot to kapiyom. Salinay det apa kinorohingan gayaton it Roh Kudus haro kasonongon det iginawa siyo nga ay di okito. Ino po di kintalang nga ikaraton. Napalid piya tanganak dati oritan di ko sadop. Ay swabon di ko nihab. Haro piya kinopolidon dilo nga tumbayan tokod haro it osonong go iswanggot ginawong kaposyon dilo. Napalid di tanak no nga pasalo po magonsok ako ikasoli. Isiyohot aparu magonsok. Hali piad no kasusuay katumbayaan di siyo nga isiyo nagi opusaw tamod dia sayra da lumohing. Miagal na let Yehuda. Hali pian napalid painsadu man tada kinorohingan nga haroy kasariit hal-hal o sonong dahilo. Iyati sendiri apuri mananta koy gumu koratuan dati nga haroy kasonong haro kasari kasonongon dat iginaw hari kapuhangon no haroy rongod nud ang sonong iri na dahi poy mogono ni dit moy dat okon no gidano minggayo kasonongon dahire. Et kapadam talo. Raja Rehabiam pinapakitad isyon po nga agaras sa iswang pemerintahan Daud ilod Jerusalem. Rehabiam minamarintad 41 taon. Asyo. Isyon po nga kiumurot 41 taon antakandat nasilid raja. Salinay daho po turu taon di siyad minamarintad Jerusalem. Kota di pinili da kinarahingan ipagilitan da suku Israel may dumumonsad inapait ngaran di kinarahingan nga kabantog gahilo. Ngaran no patina di siya nga naama sa ngulon na tando da amon. Isya kadaw nga papaburod no'y araat do ay siya aparagat to magihum ba kinarahingan. Iso no pohit o kita kagu dati o naretan da hiti nakuronangku tu iti napatulun nga papawon sa dit angaraat. Kano pod hitid ayat kahupadom
Apat nga kakuaan po nga ay siya aparagatet magihum a kinarahingan. Paingkurangan ko ti kamoyan da takun mencari Tuhan. Kombal aku dot momon karita, inapay kayanan ni di nga kabuturan. Kebuturan. Antakan pa di nga pengalaman di tahun 2010, 2000 mahupad hilad Intilibon. Jadi haradi ti sangulo na tambalot, kumbali mo ti siyad ay kabores siyad pansikula kud hila sahas di laid kasyo nga kailaw ako iti Adventist dat nakabalajar ako indo kasyo nga iri padito iti nagyahugama dahay mantadit kokihan dahay itapa ko, iti nadipattilambos ako idi kasyo. Ila nala kumayan dat tinungkusan nila katumbayaan kaila pintapat nga iri no. Jadi insan ta daw angay siya ramut daha, aya tulungo ako padadid di karita ko dat ya dinay ando kalas kasyo. Mamanaw ko na sa sinadu dat sa batu, mangungnan da ka. Jadi angay ako na di hirid walay siyahom tok inapay karita siya nga ikapyahit no kadit boros sa bayno di Legion kagadi tentang anak ko bayno I75 nga mimanggat lain day karitad kita kula. Jadi angay ako diri di siyahom main na siya pailad paingkamo ti sakit iti kana pagi itanuday ito ka sakay di karita pamanaw pikira-kira 2 batu pinanaw, um, karikot tadi di tumakad da taraat. Hiri na di tok maman pa di siya sakay tumaw nga ingga pa di mamanaw, mangong di. Wah, no na dito ay sakit iti ka. Ay so na suay pinanandasan suay ka, oh noo kalas, noo ti kanta kalas iti ka. Paguliyay dahay tu apataw humamadya di mo. Karika ti riwalay siya ay so no di suay kayanan nga memang hiri na butur, hiri natad kagalintingan. Palintuhuno dahay gyarbok, agat mo ti rid nga amulok diyan da diri bo. Talo na ginhapada taon. Di nailano paigkura kapiyari tu haro isoonata natatak. Katatak nga bobos pa di dahay bobos pa di dahay magihom. Sukay-sukayon timpunan no po nga mahan po ano di papinta ka pa iti palad iti mamurimon. Nga nanaro higay galinting mo labi kurang at 2 ani narudit raon. Ingkad mamurimon hara ta purimanan da bubulugo, wato. Harit pa yung pabubulog ito purimanan intangan mo. Ay kasari o kito. Tok iri padadit iso padadi riman pogo to. Sukayon. Sukayon no mo ti dit iya padidi manginggoto. Sukayon dihit igalinting maghihom hingganan adidi tambalotom, pologosan na rin. Stress ngay ako na di maghihom. Onsok ngay ako di maghihom kasyo. Iya di na po mahipaghihumat ay suwayot ay nahatlah mahipaghihom haraw na nakaopi-opi kang siya. Bobos piadid iri nakantay kamondot
tekun mencari gitu. Oh pudan ngai na dadi monukai sakot toroison igalintinget manukad miagali mogi humba utuh da itu lo nga ano gi anak kito. Iya di nakantay ka mondat takun na magihum gi. Jadi iya ti om kinarahingan nga atubayan ko dat iso na poralan datid papakitad komenda aparagat tokon magihum ba kinarahingan nga mantadetid ko pudon datid minsukay right ko kaboboyuhon umpay kukuret kaindalanan da kinarahingan da iswang inoretan da iswang da kitab. Bah hari Jumaat temu tiba ini tong Pinay. Takun takun ngai takun tibay na tu hari Jumaat. O kaban lagi ngai sikula Sabat. Kaun dorong kay rikaw nagi kadaud magi humbot siaran-siaran rohani, buku-buku rohani. Iya di via nga namila kurayan puji Tuhan tu haruh pakatutiad di. Nga ilo na dandit mandanda dati poinggoyo tu haro pakasari takuri katakunan datid kaparagatan datid magihum ba kinarahingan. Dondo hari Jumaat tokenod kabasad Sabat sikul sekolah Sabat um, manadanda poinggoyo kapuri mana didim umbalan hukur madanda rin hari Kamis umbalan hari Kamis gitu. Baina hari Jumaat minggu orikot hari Kamis na di mengukab Minggu kagu hari Rabu minggayo ibu ganda ribu ilo na dahit ay iman-imanon dati montokot kaparagaton minsing ilo ho mangintang dila boros-boros kinarahingan. Jadi id sarita na polot karay to raja sisak nga rinumikot o minoy panangod dilot Israel nga miagalidit binora sa kinarahingan kon ni ko gisambot mamunso hilatulon Israel suway ko nakapuriman delad paingkukurod isiribad pangahakan da kinarahingan paingkukuron nangko kadaod sa kirad ila na pa nga isiriba pemerintahan kuasa da tulon sa pitulon. Tumanod na pod ay pangintangan da tulon da timpubay no. Tumanod da sinuratan datid karayt di Raja Sisak. Tumanod na po record diolo nga o gumo o kota-kota dit isiriba dot pemerintahan da raja-raja iminanahak ko penghormatan kumadisyo kumadi Raja Sisak. Nakuro nangko tu kinarahingan na pohom papatumboyo da kaantakan iti. Nabi samaya pinapo boros dat nunun nangko karahian da kinarahingan miampay dat atarang kumadi Rehabiam nagi uwayoan dat Yehuda. Iya ko na pa nga minanangkiad doho iho matinda nga manangkiad do kayo isiriba da kuasa di Raja Sisak. Ikalimpupusan kinarahingan na pa nga linumisih di Yehuda tu iyala na pa nga mininsiriba. Mantadidi kinarahingan mananahak di lansanon kundo yo kauman punso papaharo ako'y ay ako riot papahara kasari ako'y kadaod kaiduan papaydo ako'y dako kasari kumada kayo nga asilih kau matinda susuhuan diolo ka jadi budak kabadilo yalo hamba moy dat kapurimanan dat itulun dat paingkukurad
isiriba da pemerintahan da tulun dit amu atumbayaan kumah kinarahingan. Naboras na gid iswang da kitabet iraja sisak na padinga ay minoy iswang perbendaharaan da kinarahingan istana minay nagisi paganud nuno na pahit milad anuan da hiri. Akan nakairi nga iraja rehabiam di nga numansan sagay dat mamagunad kalid dat gangsa da paningalon. Napahit tulun dat dong kaswayan idi nga nasilih dot isa kaguhit pangiwaguhan moyd harohot katulidon kagu ti tulun da kinarahingan. O kita datid munto katulun Israel serat ilo na po nga manongkiad da kinarahingan. Tumanud dit kinarahingan da suway. Itinapot mamaguna ti tulun da suway dat papapuriman la tulun Israel nga impiro kasugot iswang da sejarah pemerintahan raja-raja. Kinarahingan ikanuh dat menerima iti tulun-tulun daw sakira gumuli manahak dat panudukan susunod sakira ila na po nga manangkiad di kapasian di ilad amian tokot karahian da kinarahingan. Jadi insan pakagud o kitoh dati dot haroh na pada kagulian dati kumah kinarahingan miagalil dot tulun da Israel nagi uwayoan dat ilad Yehuda. Lisih na pakinarahingan okani ka narasak kumah dati. Haro kasari ituy mito ay sumimban suway ka iyati sumimban dat minsado kumah kinarahingan. Ilo na lot kabungaw ilo. Sayra da kapuriman tokod ayso pantamangan da kinarahingan kamuyan na po nga isay na ko ilod mantadid di karatan dati irinahit mamunsay datid kapuriman da osado kumah di siya. Jadi kanaw no minsiriba tokod ginawo insiriba ginawo dati gumuli to kakago kumah kinarahingan tu iti nakakawasan na ginawad mamunsay dati dat osado kumah di siya. Tumbayan tokod paingkuran na pakantakan dati nga tarimuan to kinarahingan haro kalangadan di siya kas da kadaw dat iyati na po nga patilambus at agirot gumuli kumah kinarahingan. Bahom galidit pahitian to kanatit panambarasan iti to nakatangkus si madila tempo idik somok kodid jam kono mom si tanga. Bahkan no misis ato kad iswang sumayang. Kinarahingan iswang kajan sorga konsikaw dat kaswabon iti insan pakagud dat pinapurimon ni hay karait ralan kapasian da hay dit asarud tumangkiad da minsado kumadia. No kito naratian da hay dat kinarahingan po ay kombal dat asado nga iyahay nagiti tulun dat maganuralan no minsado kumah kinarahingan. Kaswabon iti sumbayang hay mantado kagulian ng kapurimanan da hay kumadia ilisin no kasari-sari dat ay kapuahangan no papatahak milam mamunsid iti napakapasian da hay nga kasimban pusus mantadet papaburo dit nakapiantok karahian. Kaswabon ti Tuhan konsikaw mantadet tadaw persiapan di aguna da hay tumagwang tadaw sabat
May nayahay ano ay kasari kasiwatan da papaburod nunuhit. Masanong iswang na palayanan dahingga na pa kayo na nampeng kakatandahay. Dat tempo diti. Ampunan di kita insanan sa Tuhan, ang mandahay barikat at sambay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw di pagyampayan dati, nga siyaw kumalat YouTube ta kita page Dusun Ministry ta kita kudat ano sa nang piramutan may site temuan Intalu kaputut di bay no. Bahin ako po aysa kapag yampayan natin kaswabon na kaswabon sabat kamano pa nga kapadam talo hari bulanam kapag iruba ta kanay kag bahin ako po.